محلیلم الله عثمان عثمان نزبه ما شاء الله عثمان ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين حمد و سناج خدا عز و جل را صلاة و سلام لسر پیغمبر ما حضرت محمد مصطفى را سلام رب عالم لسر و جماعت مسلمان را رحمت رب عالم لسر رحمتی را و انشاء الله رحمت رب عالم لسر روح مری جماعت حاضر گیا رابه مسلمان عزیز رب عالم روژی می رمضان مبارک بکه عمر دقیقه روژی رمضان جی ای بقیده دم گو روژی رمضان قدیا خدا عز و جل حقیو مگیا تجو خیر و برکت بکه انشاء الله گرتن روژی اری عبادت که پر رمضانه بس یک تشت هینج گرتن روژی مهمتر هنه یعنی بچوکو مزن آوا هر کسی که کانه لگوره خواه روژی بگیره مرک کانه تشتکی ده گوری خواه را درواس نکه مرک کانه خواه تی بیل برچی برده اره ویاجی عبادت که مزنه هر کسی وی کم زیده کانه بکه اما تشت هینج وی مهمتر لازمه هنکی مره روژی به اخلاقی خواه گرتن بده مره روژی به چاوه خواه گرتن بده مره روژی به زمانی خواه گرتن بده مره روژی به چاوه خواه به گوهی خواه به هشو عاقل خواه گرتن بده یعنی ترسام چیه؟ ترسام وای و هگر ام روژی تنه به معده خواه گرتن بدن ام دمهیر روژی رمضان دا حسابی فطاره حسابی سعور زیده بکن حسابی قرآن حسابی نمه حسابی خدا و پیغمبر خدا نکن روژی رمضان بقده عمر دقده از ترسم حقیوی می بوش بی چونکه پیغمبر علیه صلاة و السلام دوی روژا قامت دوی جماعت یک و جماعت انسان ورن حضور خدا ای حسیو بند رب عالمیه دوی هنک گوتین حضور خدا بخواه امینن بخواه قوونن دوی امهاتن اینها خدا تعالی اینها ثواب مدرخه تیکی میزینه دوی اما جنت بدست خواب خنه خدا جه پرسکه و دوی چه دکر دوی یا ربی من روژه دکر یا ربی من نمه دکر یا ربی من حشو زکات دا یا ربی مجمری خارا مولود دکر یا ربی هم دچونه تعزیه یا ربی من نخواش زیارت دکرن یعنی چی رن گوته بیره وی لوی داره او تشت رن کرنه لحضور خدا و رندی خاطینه سر زمین خدا تعالی دوی هلا چوالی وی هلا والا کن بوش بکن هلا کا چته چوال تی بوش کرن نه نمید وی چوالی دا هی نه روجه دوی چوالی دا هی نه خیر و برکت عبادت دوی چوالی دا تنه لوی داره او عبدا یا ربی دوی از اهل نمیوم اهل روجیوم اهل حشو و زکاتوم اهل فطر و صدقاوم یا ربی چرا دتوری مداهی رو تشتک تنه دوی خدا عز و جل جی زیرا دوی اره دوی تنمه ذکر بس تنمه سوی رضای من نذکر تجبابو دی خادیوم عرف و عدت بو سوی خاطراو یعنی تسوی من نکر در روژه ذکر روژی تنه سوی خاطری مو تا چه ذکر تا سوی خاطری من نذکر تا سوی انسان ذکر تا سوی نفسی ذکر تا سوی شخصی خواه ذکر تا سوی رضای من نذکر سوی ویجی هیرو توری تی بوشه دوی خدا تعالی توری مگیا لآخرت لحضور خاطجه بکه انشاء الله دورن هیدو هم بر روژی خواو روژی پیغمبر وابنیرن روژی می بچه هاوینه روژی پیغمبر بچه هاوینه یعنی جارنا مثلا
از یک مسلمان و دنیرم 5-6-7 سالی خادیه دوی خای روژیه یعنی گوته یال جامعه یال حوش جامعه یال تعزیه که یال جماعت که رو دنه از دنیرم جناوه برجرتر شور خراوج دیو درد کون یعنی پوری تسپی بیه تجبر پوری خواجی فدینا کی دوی تیب روژیه ده لیوه تا چریانه تبوا بر لیوه خواجی فدینا کی و چطور خبر نجه دوی تر درد کون والله خبر نشان پیالغیه نشان مسلمانلغیه لدرا رو دنه ناوه برجرتر نظام حاشا چی خادکه الوه هلیتی حساوی خابونیه اشتوایا به اخلاقیه یعنی تر روژه گرد روژی اخلاقی تا چه نکر تر روژه گرد هین تل جماعات رو دنیه یا تهین دروا دکیه تهین فتنه و فسادیه دکیه یعنی تب زمانی خواد دلی انسان دشکینیه تب وی زمانی به برای خای مسلمان را شور گو خاشی وی نرن جدوی تا درد کونه تجویر روژیه چه فهم کرد اشتوایا لبا خود روژیه که نقبوله یعنی اره امر روژی دیگرنه همه او مسلمان روژی دیگرن ام به وان وادنیرنه نه به زمانی خاکانن نه به چاوی خاکانن نه به گوهی خاکانن نه جی به دوی خاکانن اما روژه گرتن وای به خود روژه گرتن نوای مری روژی به وی نفسه گرتن بده روژه لازمه مرا بشوتینه لازمه تم برچیبون نبیره مرا لازمه مره در روژه دا هنکیدن گرانی بده سر عبادت دا به دوی روژه خانیزی که خدا عز و جل بکه چه گو پیغمبر علیه صلاة و السلام گوت که لبا خود بینک هی او بینا لبا خود بینک مقبوله رب عالم جوه بینه جوه هلمه پر حزد که صحابی ها پرس کر او هلما چیه یا رسول خدا بینا میسکو عنبریه ناگو یکی روژه تی دوه برچی دوه بینک نه خوش جمعه ویته او بینه جه برچیبونا را جمعه ویته لبا خود بینک مقبوله خود عاشق و بینه او کس روژه گرتیه اپکی روژه گو تنه به معده خواه گرد ماوا بیناجی لبا خود بینک مقبوله نا والله نول گو از ویجم مری روژی تنه به زکی خواه به گوری خواه گرتن ندیه مری روژی لوی توبلمه که مای توری مزن زمانه مری وی روژی به وی زمانی خواه گرتن بده بنیرن گو چه تیسری مرا دناو روی زمانی مرا دا تیسری مرا حدیثا پیغمبره دوی گو کی سوز بده گو کی بیجه از دکی ما بین هر دلیو خو لما بین هر نگی خو خویی در کوم دوی انشاءالله حسابی وانه حسابه کی قولایی بیه ما بین هر دلیو خو یعنی مریه به زمانی خو خوده در کوم مریه به زمانی خو کانوی در روژه گرد روژیه هنکی لیوانه که لدوی تخه لزمانی تخه در روژه گرد روژیه هنکی دن در نیزی که رحم خوده بده امیر که روژی دیگره هشو آقلی خاتم لسر سفره فطاره عجو هم فطاره چه بخون عجو هم سعوره چه بخون والله روژه گرتن نوای گل مسلمانا من روژه بوانی فهم کر سوی ویجی تشتگه ده حیات مدا زیده نا تا گوه راندن خود تعالی و نفس مگیا ایصاح بکه روژه رمضانیه روژه مها خیر و برکتیه و نهاتنه و تعزیه دوی و گیا به روژیه و سوی و شرفه که مزنه لوی شرف خود در کون هنکی خودی بیلنجه و خودی شعوری ون مادم مها روژه رمضانیه پیغمبر علیه صلاة و السلام در حق و مهدا پر زیده حدیث گوتن و مها ده قرآن دا ده پر آیت دا در واسوه ورن امجی قیمتک مزن بدن و مه ام چه بکن قاسیج مهاتیه ام خواز جامعه نکن جامعه بنیرن نمیه تراویحا اری سنت نفرزه هما سوسا مها روژیا رمضانیه لقارشی تراویحا ده ناو مسلمان دا سستیه که پر رمضان هی نمیه سوی او نمیه سوی جامعه بوشن نمیه نیورو نمیه عصر جامعه بوشن این نمیه بری روژی فرزه
yani ez bi yek Müslümana va dinêrim ser we jî navêjim înşallah û nejwanin Xwedê Teala we ji cahîlana neke rojiyê dîrin xatî dêlin xabirçî berdidin hema maalesef ki nimê nakin nimê ez di nav genca da vê nexweşiyê pir zêde dûnim çito Müslümanek bêjê rojê emrê Xwedê ye rojiyê xwe bîgirê nimiyê xwe neke aqilî min vê tiştê ra nake Xwedê Teala înşallah got çito em ji ehlê rojiyê kirin Rabbê alemê me giya ji ehlê nimê jî bike înşallah dînê İslamê dînekî pirî qolay ye hema vî zemanî rawere me kir gu cennet neyê erzan e cehennem jî neyê fuzulî ye wallahî cennet neyê erzan e ew ê dibêjin roja qametê Xwedê Teala li ême erebê bazariyê bike wallah erebê bazarê tune Rabbil Alemin Azze ve Celle we qasî pozî derziyê we tiştekî rincî kiriwe فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ گوه قاسî pozî derziyê tiştekî neyê rincî kiriwe وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ wine qarşılıqê wa tiştana ê çûk û mezingiya li axîretê huzura Xwedê biwînine yani va şîretiye gul vê derê ez nefsê we dikim evvelen ve nefsiyel asiye bi teqvallah ve taatî ez berê va şîret û nesîhetana li vê nefsê xwe asiye adiye gunehkar dikim paşê li nefsê we dikim ya Rabbî tu me Müslümana li dora Qur'an û sünnetê kom bikî ya Rabbî tu me Müslümana li dora hevdî kom bikî binêrin Hristiyan û Yahudî bûne yek e vana ezelî tim dijminê hev bûn hema guşûn tê li serê Müslümana disekine soz qonusu divê Müslüman Peygamber aleyhisselam divê kafir milleteke kafir madem kafir milleteke Hristiyan û Yahudî 10,000 kilometre mesafe di arê wan da hey ne'leta Xwedê lêbê hêlekê İsraîl Yahudî hêlekê Amerîka Hristiyan vana bûne yek e serê Müslümana Orta Doğuyê li vê coğrafiyê hatine serê Müslümana bûne belayê ê derdê kê bi Müslümana ketiye Müslüman çira nikan bûne yek e em çira nikan bûne yek e di navê gundekî da yaw em Müslümanin em rojiyê dîrin em nimê dikin ji qehrê hevra em ê di gunda du camiya çêkin ji qehrê hevra em ê di gunda du teziya çêkin va ne karê êqil e ne jî karê Müslümanlığî ye îşte em xwe ber devî hevdin em wanî ji hevdin nefretê bikin em newine yek xwe dora Qur'an û sünnetê nekin îşte Amerîka û İsraîl ê pêşê çavê pênce û heft dewletê milletê xwe Müslüman pêçiyê xwe di çavê zariyê Müslümana rake hesabî vê jî roja qametê Xwedê ê ji min û we bipirsiye yani bira var rojiya me bike yek bira var rojiya me li dora Qur'an û sünnetê kom bike var rojiya bira hêdî mezhebçiliqê cemaatçiliqê tarîqetçiliqê teassubçiliqiyê irqçiliqiyê di navbêna me da rakirin bide emgî Müslümanin kafir diwine yek e hema ümmeta Hazretî Muhammed biye heftê û sê parçayê lazim e em yek biyana qulbeyê me yek e pêxemberê me yek e kitaba me yek e hema werin binêrin em kes destî xwe dirêja kesî nakine ya Rabbî tu nefsa me giya îslah bikî ya Rabbî tu rehma xwe li miriyê me giya kî ya Rabbî İran kêmayî qusurê ti dewleta tune ne kêmayî qusurê wan jî ye pirin bi teve wa kêmayî qusura ya Rabbî tu yardim e dewleta İranê kî ya Rabbî tu bela zalim kurê zalima dewletê emperyalizmê bela Amerîka û İsraîl ya Rabbî tu teref xwe da bidê kî ya Rabbî tu silah heq li wan xî ya Rabbî van memleketê ku em li ser yaşemiştin ya Rabbî tu vî memleketî biparêzînî ji şerrê zalim kurê zalima ya Rabbî înşeallah tu me giya ji ehlê cennetê bikî tu rojiya me Remezanê pîroz û mübarek bikî li ser ruhê rehmetî ra li ser ruhê miriyê cemaatê ra li ser ruhê Pêxember aleyhissalatu vesselam ra El Fatiha.